Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ljetni džir. Još se družimo samo večeras i sutra, ali to ne znači da me nećete viđat. Mi ćemo naravno naše ugodne trenutke i dalje provoditi zajedno. Međutim, od ponedjeljka svaki radni dan u tjednu, popodne u 16 sati u emisiji Sve u 16. Ja se jako veselim, nadam se i vi. Sa mnom večeras je inicijatorica, umjetnička direktorica Epidaurus Međunarodnog glazbenog festivala Ivana Marija Vidović. Ivana, dobro večer i dobro mi došli. Dobar večer vam i hvala što ste me pozvali. Festival je iza nas. Kakvi su dojmovi? Ovako, festival ove godine je baš iznenađujući. Puno je bilo iznenađenja. Čak, rekla bih, i prepreka. I ono što mi je iznimno drago je da smo pokušali isplivat, što se reče, ne znam, sve moguće stilove smo upotrijebili i uspjeli smo se nositi sa svim mogućim preprekama, nedaćama. Ljudi su oboljeli pa nisu došli, je li COVID u pitanju ili što je već ponovno ta treći val i tako. U svakom slučaju, da negativno ne startam, stvarno trijumf. Što se tiče bar moga dijela, mogu reći trijumf i po publici i po svemu. Kad smo opet, kad ćeš opet, ovo, ono, čekajte da se naspije. Ja sam samo čula zaista prekrasne komentare, hvalospjeve, tako da veselimo se i nastavku tradicije iduće godine. Ovo nam je bio 16. po redu Epidaurus Međunarodni festival glazbe i umjetnosti. On je startao 2007. Dakle, vi ste inicijatorica. Kako ste uopće došli na ideju i je li vas bilo strah upustiti se u ipak tako jedan veliki projekt? Nemam tu vrstu straha. Strah me je jedino jednog sveopćeg potopa u smislu globalnom. Toga me je jako strah i mene kao koncertnu pijanisticu gdje bi se eventualno ta klasična glazba, moja draga, divna struka, počela pomalo gubiti, iščezavati i onda bi sve skupa gubilo smisao ili bi eventualno postalo jedan spas, jedna ankora za koju bi se... I nadam se, optimist sam totalni da je ona sve više danas potrebna. To je ono što ja vidim i što me strašno raduje. Jer i ljudi koji nisu do sad dolazili ili bi eventualno daleko mi je Cavtat, zašto u Cavtatu, što ne učiniš nešto tako u gradu, ovo ono. Ne može Epidaurus festival biti u Dubrovniku. Možemo započeti nešto novo, potpuno novo, svježe, naše, dubrovačko, baš u gradu. O tomu se još isto da možda planirati u budućnosti, ali ovo što radi Epidaurus je tamo. I sad, drago mi je da nađu modus kako doći i da im je sve draže i draže, da se vraćaju. Evo, na otvorenju je bilo jedna erupcija, rekla bih, emocija, čarolije, izvrsne izvedbe, plesa. Gledala sam spajati i nespojivo. Otvorenje nam je zapravo bilo na samom početku rujna i to zagrljajem argentinskom tanga. Jes. Jako sam namorana, što rećemo mi po našku. Ja moram na Dubrovačkoj televiziji, pokoju Dubrovačku i čak i što više. Jako sam namorana u tango jer sam sama ko pijanistica dole često nastupala i nastupat ću. Nadam se, ovo malo pandemija me malo tu zaustavila, ali bila sam puno puta i jako sam se zaljubila i u taj ritam i u taj ples i u tu njihovu nekakvu vrstu bez zadrške, kad je strast i emocija i glazba i ritam u pitanju, oni jednostavno se pretvaraju u samo u to. Oni ne postoje. Predaju se potpuno. Jes, tako je. To je totalno baš sve u 16. Divno, sve u 16. Tako da predivno ih je bilo gledat na toj taraci. Uopće ta simbioza našega krajobraza, naše ljepote, tog drevnog Epidaurusa, Cavtata, rive,
Saint-Tropez i ljepša. Na jednom bandi, Dubrovnik koji blješti iz daljine na drugoj bandi i onda gledat ove predivne plesače. Ono što je moja vazda želja. Želja i u pijanističkom smislu i općenito moto mog života je stvarati jednu simbiozu gdje god je moguće. Znači sa dobrom energijom, probuditi dobru energiju drugome, bilo da je riječ o moru, o plivanju, pa sad evo ove zadnje dane i o vaterpolu i o, naravno, kad dođemo u umjetnosti, mislim da je ona ključ za sve, ta simbioza, ta fuzija ljudi, energije, publike i energije. I ono što smo učinili, to je bila moja velika želja, je baš ove godine zagrljaj u argentinskom tangu, ali i naših ljudi. Probuditi u našim ljudima da postoje ove neke radionice koje su jako, jako dobre. Čak su Argentinci koji su vrhunski glazbenici, bandoneonist, on je doktor bandoneona i harmonike, Luis Caruana i njegov kolega na klaviru rekli da jako lijepo plešu. Znači naše škole, Tango Libertas ili sad je nedavno otvorena na Grudi škola za ples tanga. I ja sam presretna da se je stvorila simbioza između fetivih Argentinaca. Oni jednostavno baš su toliko predani tom svom tangu da ne postoji u onom trenutku. Njihovo ja ne postoji. Oni su jedno s glazbom i sa ritmom. I to je toliko bilo divno gledat ljude koji znaju plesat slabije i bolje, da jednostavno ne mogu mirovat na stolici. Svi su se dizali. Na kraju je to bila jedna erupcija, jedna čarolija s tim prekrasnim pogledom. Samo možete zamisliti. Sa jako dobrim ozvučenjem, dobrom rasvjetom. I naravno Vila Banac ponovno nakon 6 godina. Više je lokacija na kojima se održava festival i to su zaista prekrasni ambijenti. Mi ćemo malo vas prevesti kroz te lokacije fotografijom uz nadu da ukoliko do sad niste bili na događanjima ovog festivala ćete to napraviti, odnosno ispraviti grešku dogodine. Vila Banac, Dom kulture Cavtat, Knežev dvor Cavtat i ljetno kino Cavtat. Je, ove godine su nam ove pozornice u nadi da i kiša nije omela i neće i daljne projekte. Imamo komornog tipa, kako programiranje i intimu jednu koja se meni čini, po mom skromnom mišljenju, a imam iskustva sad već, da je važno da se sačuva ekološki ljepota tog pejzaža i da nije neki megalomanski projekt. U tom cijeloj ljepoti jako je intimno. I mislim da na tom temelju gradim dalje. Možda je jedan od najvećih, najbrojnijih po publici koncerata u zadnje vrijeme bio lanjski nastup naše dive pjeva Radojke Šverko. S kojom imate stalnu zapravo suradnju i to je prekrasno. Evo, rodila se suradnja, pa se rodilo prijateljstvo, pa se sada ta fuzija jedne prekrasne energije zajedno. Nema puta da ne pođemo u Zagreb, da se mi dvije ne podružimo, ne vidimo i s drugim ljudima, uključujući druge, i razgovaramo, dosta toga debatiramo o kulturi Hrvatske i općenito sve što možemo poboljšati, što možemo napraviti bolje, diskutiramo uvijek sa najboljom namjerom i to je jedna takva osoba gdje se samo možeš obogatiti. Ja sam jako, jako počašćena da je imam kao prijateljicu i kao kolegicu jer imam nevjerovatan fundus znanja, iskustva i strašno tankoćutan, istančan osjećaj za lijepo, osjećaj za naše, osjećaj za poštovanje našega. I to mi je ono što me, kako sam i ja takva osoba, meni je to nešto strašno lijepo da je ona to prepoznala u meni, ja u njoj i da smo se jednostavno I evo, na moj poziv pristala je i ove godine. Divno mi je da su, bez obzira što se neke adrese još nisu baš tako kako bih rekla iskristalizirale u odgovoru hoće li potpomoć ili neće, možda se moramo malo strpiti još. Naravno, mi smo morali donijeti odluku hoćemo li dovesti gospođu ili nećemo dovesti. I tu u tom smislu smo divno izgleda predstavili projekt
i osobno sam otišla na vrata razgovarati. Rekla sam ponovno bi došla. Došla je cijelo Konavle lani. Ja malo sada exageravam. Cijelo ne. Ali sigurno je bilo na ljetnom kinu 500-tinjak ljudi. Nisam uopće sigurno pretjerala. Znam nekad pretjerati jer od ljubavi, jer bih htjela da je bolje. Ali ovo sigurno, ja kad sam se okrenula i iza sebe vidjela more glava ljudi koje pjevaju. Pa je li ima što ljepše od toga? Ima li što uopće ljepše za organizatora, za turističku zajednicu, za načelnika općine, za hotelski smještaj? Evo tu su i Adriatica Luxury, imaju lijepi sada Supetar i gore Croatia hotel. I to je nešto predivno. Gore nam i borave svi umjetnici, senzibiliziramo i druge hotele koji su prije bili s nama, pa nešto ih je pandemija malo omela, mislim da će ponovno. I stvaramo jednu fuziju, da su svi uključeni. Mene to zajedništvo strašno fascinira. Kako se čovjek, možda i kad promisli u sebi neću, onda nekako pomalo umekšava i vidiš ga u publici. Jako mi se sviđa i taj pristup i to viđenje, optimizam, simbioza, sve što ste naveli iz tog razmišljanja. To je to. Jako puno ljudi, naravno vraćamo se mi na Epidaurus Film Festivala, naprosto se moram nadovezati, kao što ste vi već spomenuli, ova vremena su nekako uvukla u to stanje sivila, crnila, pa su stalno u tom zapravo začaranom krugu negative i onda još dodatno produciraju. A zapravo može drugačije, je li tako, Ivana? Mora drugačije. Mora drugačije. I ja sam nešto jedanput rekla, iako mi nije u prirodi, da je svijet u provaliji. Apsolutno. Ali nismo još pali. I jako dobro, i ja jako lijepo plivam. Proplivala sam prije nego što sam prohodala. Smatram da i da padnemo, mislim da ćemo se održati. Mislim da ljudska vrsta nekad u ovom vrlo trenutku niskosti bi možda morala čak i dodirnuti jednu vrstu dna. Da se rodi ponovo. Da se rodimo ponovno, da se sami rađamo ponovno. Moramo započeti sami od sebe prvo. Znači, ne da nam je neko drugi kriv. U smislu da sutra će kiša pa mi je krivo to što će kiša. Ne, nego što ću ja napraviti ako je kiša. I što ću ja zapravo učiniti ne samo radi sebe, da bi sebi slavoluk neki napravila, da eventualno ona je napravila taj Epidaurus festival pa ona ti je to. Ne, ja želim samo da što veći broj ljudi dođe, da ne bi to izgubilo, tu čarlo, da to ne bi propustili. Jer propustiti nešto što je napravljeno s ljubavlju je isto kao da propustimo majčinu ljubav. Jer mi jednostavno moramo jedino sebe napajati na izvoru gdje teče voda ljubavi. I tu je jedina hrana koja može nahraniti ljudska srca. I što mi ulijeva povjerenje da u svima nama postoji nešto lijepo. Ima zrno sigurno nekog zlata ili nekog vrijednog, nekog talenta, nekog kapaciteta, nekog potencijala. Pogotovo u ovom ambijentu ovdje gdje smo. Pa mi imamo stalnu pozornicu. Ništa drugo ne moramo nego osmisliti jednu lijepu konverzaciju. Evo, i to mislim da ako se sami ne potrudimo svaki dan iznova, prvo porazgovara sami sa sobom. Što želim dalje? Kako želim ovaj svijet? Da počnemo od svoje obitelji. I preuzimate odgovornost. Ne govoriti on je kriv, ona je krivo što pada kiša. Ili oni, institucije. Nekako smo to navikli. A kako? Što ja onda radim? U jednom komornom izdanju, u jednom intimnom malom izdanju, u jednom caftatu. Mogla bi reći caftatiću bez ponižavanja jer mi je najdraže mjesto na svijetu. Ali nije manje važno jer je manje. Nego je više, možda još važnije. Što je sve Cavtati, što je sve Konavle dalo u godinama kad nam je bilo najteže. I prema tome, iz poštovanja, ja znam da mi smo pioniri u mnogim projektima. Koliko je ljudima poznato, koliko nije, ne bi se voljela puno ponavljati, ali evo, prva opera u Konavlima. Projekt Epidaurus festivala. Došla sam u Pridvorje, vidjela ono gori, tada su čak i falile svecima glave i bilo je vrlo vulgarnih prizora koji su neljudski, ne može se uopće dovoditi u kontekst sa današnjim vremenom. Kad sam viđela to, odmah sam promislila ovdje ćemo postaviti Mozarta,
ovu zinkšpil, taman mi je ambijent, ovdje su naranče, lemuni, rastu u atriju, doći će Dubrovački simfonijski orkestar, pozvala sam vrlo uglednog maestra Krančevića Vladimira, koji je, pokoj mu vječni, tada rekao, ja sam toliko impresioniran ovim prostorom, a ja sam se malo pribojavala, uvijek sam jako skromna i pribojavala sam se da nisam pogriješila u odabiru prostora je li dovoljno akustično. Jer ne mogu sebe nazvati akustičnim ekspertom. Ako sam nešto drugo radila, imali smo akustiku kao predmet na Ljubljanskoj akademiji i bila je najteža od svega. Nije bilo problem niti odsvirati, ni bilo je problem. Trebalo je vježbati danima i noćima, ali možda zato imaš dar, upisao si to. Akustika. Još se sjećam tog čovjeka u bijeloj tuti, koji me 10 godina još poslije završetka studija sa lijepim, najboljim, progonio u snu da još moram odgovarati tu akustiku jer me je. I danas sam zahvalna tom teškom trenutku moga života da znam dovoljno o akustici, da je to jedna jednadžba i da je nema dalje od toga. 2+2 4. To je to. Je li akustično ili nije akustično, to se mora odmah ocijeniti. I evo, Bogu hvala, dobra škola i za nas, za mene je i akustika, znanje, ali sva ta akustika ili svo to i klavir i sve ne bi ako nemaš iskustvo. I sada već ovo 16. godina vidim i sama po sebi, pitam se izjutra kad se probudim što ćeš s ovim koncertom večeras. Na tebi je odluka. Preuzmi odgovornost. Da. Što? Dobro, imala sam i sreću. Moram priznati da me je pratila i sreća. Dolazili smo na momente gdje je klavir otpilili mu noge. Digli da ne bi oštetio pod. Ili ljudi totalno nesenzibilizirani još za taj dio, taj profil klasike. Mladić koji treba svirati, ima, noge mu prelaze onu, dakle, tastaturu, klavijaturu. Prelazile su preko. Onda smo našli neki modus i taj dan se uvjeriš. Najgore je 5 minuta do. To je... Ali ja nabacim osmijeh, pokušam sama sebe prvo uvjeriti da će sve biti u redu i moram priznati da pa ima malo i onoga gori. Providnosti. I sve to što vi pričate za festival, njegovu organizaciju, pristup zapravo je primjenjivo na cijeli život. Je. Apsolutno. Sve je festival. Život je jedan festival. Sve je festival, samo ne moramo biti klauni. Klauni ne smijemo biti. Moramo biti zaista ljudi dostojanstveni sa velikim feelingom, sa velikim senzibilitetom, empatijom prema drugima. Ne mogu ja gospođi Radojki iz poštovanja prema svemu što čini gospođu Radojku. Ja sad govorim o njoj. Tu ima puno toga. Dolazila na nje gospođa von Benza koja je učenica Luciana Pavarotija. Dolazile su gospođe od izvjesnika. Ja ne mogu nju, recimo ko što su mi tamo rekli sada, danas sam čula, dajte svima 500 ombrela. A ne mogu ja pustiti nju sa 2 monitora da kisne ispod ombrele i pjeva. Plus toga, nismo mi Proms festival u Londonu, u Hyde Parku gdje imate mogućnost pokrivanja svega. Tako, ali imamo palme i one, čak je i ova bolest, nažalost, na Taraci. Vidite krasne palme. Evo, odnijela nam je palme. Su te predivne, ta rapsodičnost tih palmi nam je dosta značila, ali bilo je svejedno jako lijepo i gospar Moralić mislim da je rekao da će nabaviti palme već odrasle i staviti ih i u redu. Hortikulturalno će srediti kroz zimu. Sad je ovo i njega ponukalo da bi Taraca dogodine morala izgledati puno bolje. Onda recimo spajamo nespojivo. Tipa gospar je stajao po strani, a za mene je to velika šteta jer mislim da bi imao puno za reći Cavtatu i Konavlima i Konavle kao općina njemu. I uzajamnost je jedino rješenje. I zapravo mi je bilo divno vidjeti da on to silno želi za Cavtat, da je donirao kutjevačka vina koja su većinom u njegovome vlasništvu. Tako da smo za 100. obljetnicu Vlaha Bukovčeve smrti
I tu smo pioniri sa koncertima u kući Bukovac, što je dosta teško jer nema klavira, ali neke sadržaje možemo. A ovaj klavir koji imate nije baš zadovoljavajući, je li tako? Ja se toplo nadam, idemo već prema drugoj dekadi, idemo prema 20. ediciji. Toplo se nadam da ćemo baš u ovo doba kad klaviri ne koštaju baš toliko koliko inače koštaju, zato što im je pala moguća cijena jer se ne prodaju u tolikoj mjeri. Pa bi sada možda bio jako dobar trenutak, ako ono reći ulovi sada kuću ili stan, i sad je dobar moment. Ja sa svoga stajališta pijanistice mogu reći da je sada baš, evo možda ove godine, sada, su dobre za potražiti jedan bolji instrument i imati ga onako pod okom, uštiman dobro. Klima uređaj u domovima, u Domu kulture u Cavtatu recimo nedostaje, jako je vruće. Ima li sluha za te potrebe? Ovako, ja mislim da ima sluha ako znate predočiti to. Ja nisam još doživjela zatvorena vrata. Možda sam doživjela zatvorena vrata, ostala su odškrinuta. Onda sad je na meni da li ću odustat i reći ma što vi, ili ću poći dalje pa reći čujte i neumorna biti u tome, da se možda i onaj zadnji što su na većem položaju, to je teže prodrijeti. Ali nalazim, evo osobno, nađem načina, ključa, modus. Jes. Nije berlinski zid, ovo bi bio kanavojski. I mislim da se može sve. Nisam sklona izgovorima. Za ništa. Za ništa. Jednostavno nisam sklona. Ni sutra, ni preksutra, u životu inače neću tražiti izgovor. Ako ikako mogu postići nešto što smatram da je dobro, ne samo za mene, nego mene kao dijelu zajednice, mislim da ću sve učiniti dokle mola. A molala nisam nikad, pa neću. U sklopu festivala, i to je zaista krasno, svoje mjesto pronašla i Dubrovačka udruga likovnih umjetnika koja je otvorila izložbu Glazba. Yes. To je jedna zanimljiva simbioza. Da, baš se dogodio te večeri evo ja sam rekla Picasso ono djelo Trijumf glazbe, ima njegovo djelo. Pa kad sam malo otvorila tu izložbu, upravo spomenula to djelo, on jako puno, dakle Mašagal, baš puno crta glazbu, glazbene motive, viseće neke violiniste koji su baš da neđe bez gravitacije, bez ovo, bez ono, paramo totalno u svom svijetu, izgubljeni možda i bolje da je tako, pa se bar sačuvam donekle zdravlje. Ovo su nam te slike. Evo, vidite sve. Preko cijelog ekrana, zaista su prekrasne. Evo, vidite tu i naše sugrađane, to je... I tango tu, tango je ovo, recimo, od predsjednika udruge, Valtera Kožula. Ma što je to jedna dobra konverzacija s njim, pa u njega nema ne. To su ljudi u kojega ne postoji ne. Niste nikad ni odbio emisiju. Nikad. To nema ne. Ja sam vam isto taka osoba. Ja neću reći ne. Ja ni jutro s Dubrovačkim ljetnim igrama nisam rekla negdje. Su me pozvali na konferansu kao eksperta kako lijepo zvuči. Ali jako se bojim tih riječi. Jer ja možda za klavir, to je ipak moja struka. Koncertna pijanistica je moja struka. Ali ovo, evo, 16 godina vjerovatno je čisto onako jedan menadžment, jedna talent koji se rodi. Možete vi završiti kulturni menadžment, ne znam nija gdje, ako nemate komunikaciju, jezika puno, moć reći. Možete govoriti 8 jezika, ali ako ne znate reći, ako ne znate približiti, pa i na hrvatskom, dotičnima da sufinanciraju ili ljudima, umjetnicima, da ponovno dođu i za manje solde, za manje eventualno honorare. I tako, to je sve. Ovdje je jako ovo lijepo, meni vam se čini divno. Ja sam vam trebala odabrati od ovoga jedno od ovih dijela za naše ovogodišnje promidžbe i postere. I onda sam vam išla redom i nisam mogla odabrati. Ta beba tamo na kojoj majci piše Happy, to je akademska umjetnica. Pogledajte vi samo tu bebu koja to poruka. Da. Koja je to poruka? Onda ova snaga, ove noge i ovaj dundo na harmonici, to je ludilo dole na tangu. Taj dundo je ko da svira u argentinskom, tamo u Buenos Aires ima jedan dio grada koji se zove Boca. Oni su poznati kao nogometaši. A imamo Boku, evo kako zanimljivo. Super. I imamo, baš mi je izgleda jedan od onih dunda koji ni ne vidi što se događa okolo. Njemu je život stao. Njemu je život stao.
Pogledajte vi kako je on uronjen u tu. Pa onda recimo pijanistica, tu je vjerovatno dosta mislio i na mene jer mi je ove godine nastradao i mačak koji je sa mnom bio punih 16 godina. I Ivo mu je bilo ime i još mu je ime i vazda će ostati Ivo. Legenda koji je mene pratio eto od prve te neke edicije, ušavši mi u bursu od kupanja. Donijela sam ga doma i bio je sa mnom, tako rekuć, poster i po podu, on prvi legne. Sastavni dio festivala. Spravim bursu sa cvjetićima jer u Cavtatu nemate ni adekvatnu cvjećaru. Vi morate sve iz Dubrovnika osmisliti. Ako hoćete da to bude sofisticirano, lijepo, estetski, onako plemski skoro, što Cavtatu doliči, onda morate razmišljati o nekom cvijeću koje će trajati, koje mi se neće rusica provaliti do sam. Znate koliko stvari razmišljamo. I mislim da, evo, mi već imamo boke svijeća za gospođu Radojku. Jeste li odabrali? Na kraju je za njihov katalog ostala pijanistica, jer je možda najšira poruka nje. Fenomenalan je onaj čovjek gore s mikrofonom koji je to pjevač. Ja sam u tu vrstu glazbe. Ali svima je zajednička jedna fantastična poruka, a to je uživanje u sadašnjem trenutku. I uživati. Jes, bravo, jako ste dobro rekli. Pogledajte samo Konavjanina s Lijericu. On je stvarno faca. Genijalan, baš je Ja faca. sam u grupu za vas da Konavle, koja strašno me podržava. Moram ih ovim putem pozdraviti. To su tako drage Evo, ja se gospođe. pridružujem pozdravu. Za vas da Konavle grupa. 8.000 i nešto članova iz cijelog svijeta. Konavle se tu profilira, oni debatiraju, nema ničeg lošeg, predivno, samo dobro. I mi smo već pripremili za gospođu Radojku i imamo i boket i poklon i to za sljedeći put kad dođe. Ja sam ovako napisala na grupu. Osobno sam pošla tamo, ulogirala se, lijepo i napisala. Kako ćete propustiti doći ga ne vidjeti? Tako je. Pa je li možete to izdržati? Ne. Dođite, molim vas, dođite ga vidjeti. I znate, bilo je puno više čejadi i tako na izložbi. Do sad nas je jako poslužilo vrijeme. Sve ovo vrijeme i mislim da to isto igra ulogu jer Cavtat je jako, ima dva lica, totalno realistički gledano. Imate taj sunčani dio sa zalascima sunca koje ne znam je li sad ni uopće gdje vidjela. Možda Patagonija, možda neki dijelovi Kine južne, možda eventualno Kanada negdje. Ali opet ne možete se kupati jer je hladno more, jer je ocean, jer vas za nešto nedostaje. Cavtat ima sve. To je sve u simbiozi. Cavtat ima sve. Idemo Ivana na jedan kratak predah, a vi naravno nastavite se družiti s nama u predzadnjem ovo sezonskom ljetnom džiru. Sa mnom u studiju je moja imenjakinja, glavna i odgovorna za naš sjajni Epidaurus glazbeni festival kojemu je ovo 16. obljetnica. Ivana, uvijek se nekako potrudite i naše najmlađe uključiti u kreaciju ovog festivala. A svijet ostaje na mladima i smatram da se meni nije davala podrška kako od doma, tako u profesorima koji sam imala i ljude s kojima sam se dolazila u doticaj, koji su me pozivali već kao mladu, ne bi nikad bila mogla postići niti pola od što se je ostvarilo do sad. Smatram da mi nije u doba još akademije uslijedio jedan poziv u London od jednog profesura koji je nešto čuo pa je rekao hoćeš svirat na nečemu momu što ja pozivam. Ja sam bila muličina što reću u nas. Dobro, kod vas je vrlo zanimljiv taj detalj da ste vi zapravo na akademiju bili primljeni prije nego ste uopće završili srednju školu. Mirakul. Mirakul. Dogodio se rat i 1991. sam bila u 3. srednje. I u stvari drugi, i promijenila još i profesora. Dobila, evo sada već pokojnu, skoro godinu dana, divnu našu pijanisticu Vesnu Miletić, koja me je uzela zbog mirovine prijevremene od dotadašnje profesorice. I moram reći da je odmah u meni nešto prepoznala, počela smo strahovito raditi i ja sam zapravo i cijeli drugi dala molbu, zamislite koliko mi je bilo stalo do toga, do klavira, do vježbanja, dala sam bila molbu da ću sve općeobrazovne predmete polagati na kraju godine kao ispit jer da ja moram vježbati pijano.
Nevjerojatno. To sa 14 godina nije lako. Moja mama radila tamo na školi. Ona je svakakvih kritika čula. Gdje ti je čer? Zašto ne dolazi? Što je njoj? Što ona misli da je popila pamet cijeloga svijeta? Ovo ono, danas su oni sretni kad me sretnu. A vi ste znali što radite već tad? Dakle, Ivana, i jako ste rano zapravo prepoznali u sebi ljubav i prema glazbi, ali uopće prema umjetnosti. Pa ste tako i pisali pjesme od malena. Tako. Danas imate puno zbirki, 5 čak objavljenih na hrvatskom jeziku, slovenskom, talijanskom, one su i prevođene. I spomenuli ste mi prije kad smo u razgovoru da ni srednju školu nije, da obilježio je rat, to smo od te generacije. Vi ste zapravo iz srednje škole pošli na akademiju u 3. razredu. U 3. srednje, tako je. Donijela sam jednu odluku, prebacivši se u profesorice Vesne Miletić, kojom sam zauvijek i vječna hvala. Nažalost nema, evo već godinu dana i treba joj veliku počast odati, ne samo ja, nego svi njeni učenici. I mislim u tom pogledu nešto i pokrenut, što bi bilo jako, jako lijepo jer totalno zaslužuje. Zamislite ženu umjetnicu koja dođe pod bombama s Pelješca, granatiraju, pucaju sa svih strana i ona dolazi i govori dolazim. Jer ja sam joj na telefon, tada nije bilo mobitela, rekla: profesorice, ja idem na akademiju. Ne možeš ići, ja te nisam čula. Biće se smije odozgo. Nemoj se, Vesna, ljuti. Ne možeš ići, ja te nisam čula. Kako? Pa gore sramotit ćeš se. Neću se sramoti, vježbam svaki dan. Sve će biti u redu. Evo. Ja dolazim onda. I zaklopila mi je slušalice. Došla je, ne znam kako, jer tada nisu ni pruge, ni autobusi, ni apsolutno ništa. Moj otac ju je otišao dočekat na neki ložulje, ne znam kako je vozio, neki golf. Stari nešto i otišao je dočekat i bila je u mene nekoliko dana i to je bila vjerovatno moja najjača trema u životu. Ona je sjela u jednu fotelju i rekla mi je da čujem. Mene nije bilo. Najveće dvorane u kojima sam svirala, recimo Sala San Paolo koja je do 3000 ljudi, bilo sve popunjeno i sve rasprodano. Recimo Galus dvorana u Ljubljani, Cankarjev dom. Isto sve rasprodano. Nisam imala niti približno toliku tremu, ni adrenalin, nego kad je sjela gospođa moja profesorica i poslije kolegica i partnerica, imali smo duo. I tako se ona vratila isto publici nakon dugi niz godina i u svojim 70-im čak koncertirala skupa sa mnom, što mi je možda, ako bi zatvorila oči i promisla što je najljepše od svega što sam učinila do sada, mislim da je to pozvati nju ponovno na koncertni podij, skupa sa mnom. Sada kad sam ja u mogućnosti dati njoj ponovnu mogućnost sviranja. I to je, budući da je i ona imala teške momente u životu, to je za mene nešto, ponosim se s tim da sam to mogla. I tako, došla sam gori u Ljubljanu, ovamo doli ne možeš dobiti nikoga. Mamu ne možeš telefonirati, oca nema. Radio amateri ili... I ja položim prijemni iz 3. srednje i Slovenci su toliko bili fair. Toliko su bili fair prema meni. Došla gospođa Dubravka Tomšić, koju znamo svi jer je rođena i ona Dubrovkinja. Nije znala za mene, niko nije nikad stupio, nismo mogli niti kontaktirati. Neko je jednom negdje potegnuo, ma to je ona u nje završila jer je Dubrovkinja. Pa kako sam završila u nje, s čime ću je telefonirati u doba rata, čovječe, iz skloništa. 48 kila, ovaka sam bila, anoreksija skoro. Tako da me glazba spasila, ona je meni jedan svjetionik. Utočište. Jedno utočište, jedan svjetionik koji mi svijetli uvijek put. Ja nikad nisam sama, jer glazba je uvijek negdje tu. I naravno, pisanje je započelo baš u tim nekim ratnim momentima. Vezani smo svi mi ođe u ovom podnoblju. Mislim da je i u Italiji slično za nonu. I onda ti gubici strašno obilježe život. Izgubivši nona s kojim sam provodila vrijeme dok su roditelji radili, za mene je bio onaj prvi jedan metak u glavu, u srce. I počela sam pisati stihove. Prva poezija ikad je posvećena njemu.
I tako, evo, danas se to prevelo, prevodi se, piše mi dalje. Malo sam se tu zaustavila jer je puno posla i koncertiranje i organizacija. Jako pojede čovjeka, ima puno posla. To se mora priznati. Ali vi ste baš borac, imali ste jednu tešku nesreću automobilsku i opet ste iz toga izašli jači. Ja vam mogu reći da mijenja vrijeme, jer ću vam reći da me boli rame. A to rame smo sredili u jednoj automobilskoj nesreći gdje se u Ljubljani na izlazu, netom sam pobijedila Prešernovu nagradu Akademije za glazbu u Ljubljani. Zamislite koja pegula zapravo, pa i životna nesreća, a onda poslije sreća u nesreći. A poslije ću vam ispričati ishod ako imam to vrijeme. Doživim tu nesreću, a sa nagradom sam imala mnoge šanse otvorene. I ne mogu pristati na nijednu. Preporuke su mi se pisale da idem na Bachovo natjecanje u Leipzig. Nisam mogla poći. Gospođa Dubravka je napisala da iz godine i godinu imam sve bolji i bolji progres i da me toplo preporuča i na njemačkom jeziku i preporučila me gore u Leipzig. Ja nisam to mogla poći. Možete misliti, još nemaš 18 godina i nešto tako u glavu uopće uvali, utuvi sebi u glavu ne možeš. A vježbo si urama. Cijeli trud i sve. Jedan džip koji je na ledu ovako se zarolo od jednog poznatoga menadžera, dao je čeri vozit koja je neiskusna, tek bila položila vozački ispit. Zašto? Zato što je bio popio. I točno na Božić doživimo jednu, eto tako. Ja sam danas sretna jer su i otac i majka koji su bili pored mene dobro. Ja sam samo gledala, ja nisam niti čula svoju bol. Ja sam samo pogledala van kad mi je mama. Jer je ona odletila van. I ona je samo podigla ona svoja dva krasna čeleste oka i rekla tu sam. Ajme, ja govorim, što god da mi se dogodilo, baš me briga samo da su oba dva cijela. I meni poslije tek počela bol, kad se malo sve smrzlo. Jer smo mi, autoriteti su nas ostavili na ledu, a povrijeđeni. Ja sam dobila najgori udarac u rame lijeve ruke i danas vam mogu potvrditi da ponovno mijenja vrijeme. Ja to redovito osjećam. To je jednostavno rezano. U Italiji su morali napraviti jednu operaciju. Jedan profesor je spojio što se odvojilo i tako. Tako da sam imala jednu dužu pauzu, skoro godinu i pol, da ja uopće nisam mogla zapravo normalno svirati. I onda sam morala promijeniti način sviranja. Tu energiju kompletno pustiti u klavir koji je jedan veliki aparat. I on traži jednu dobru ravnotežu u instrumentu. I promijenila sam način sviranja i jedan još od najjačih komplimenata, osim što mi je moja profesorica Vesna rekla možeš ići, je i gospođa Tomšić koja mi je na diplomi rekla ma jeste li vi uopće imali nesreću? Zamislite, ona meni nije vjerovala. I ja sam rekla pa što vi mislite profesorica da vas ja lažem? Pa zar vam takva djelujem? Ne, nego naprosto vi bolje svirate. Ja vam se sada ježim. Evo i ja. A to su bila jako teška djela. To su djela sat i po skoro na pamet programa. Samo sam imala tu sreću da su mi uslišili jednu zamolbu, da su mi razdijelili recital na pola. Tako da sam svirala 45 i 45 minuta, da se ne gubi vrijeme mojih godina, da je mogu ići naprijed i tako. Tako da su mi umjesto sat i po sve u kontinuitetu podijelili na 2 koncerta. Umjesto jedan veliki, 2. I koncert s orkestrom, ono što sve čovjek kad odabere koncertni dio, jer imate za pedagoge, imate za koncertnog pijanistu. I ovdje je program dosta zahtjevniji, dosta teži. Sve je teško za odsvirati, to sigurno stoji. Ali je zahtjevniji jer je duži, jer mora sve na pamet ići. I jednostavno moraš imati odličnu kondiciju. I evo, dobro je, ok, sve je u redu, tu smo, sviramo, stvaramo. Nadam se da ova pandemija će mi dozvoliti da mogu poći na sva ona mjesta koja su možda odgođena i ništa nije otkazano. Imam sreću da nije ništa otkazano u ovo vrijeme od 3 godine. Evo, tako da... Kakav je osjećaj kad skladatelji baš vama posvete skladbu što su napravili njih više i hrvatskih i slovenskih? Pa jako sam počašćena s tom činjenicom, a veliki je to izazov. Pogotovo što su to su živući skladatelji, to su živući duše. Pa bude ono fotelja da te čuje.
Najljepši kompliment mi je bio od ovoga jednoga gospara Slovenca Primoža Mouša i on je 2006. nas napustio i bili smo baš dobri prijatelji postali zbog te jedne skladbe. On me jednoga dana sreo u Ljubljani uz Ljubljanicu, uz rijeku sam se šetala. Bilo je vrlo hladno, snježilo je. I ja sam hodala ovako s glavom nistole. Taman se je dogodila jedna drama koja je obilježila moj život strahovito, to je jedan strašni gubitak. Nisam zato ovdje da to govorim, niti želim opće simpatije zbog toga postizati, ali govorim o momentu. Našla sam se tu, hodala sam i gledala sam prema dole jer mi je naprosto non stop klizile suze. Nisam mogla vjerovati da se tako nešto može dogodilo, kad se šokiraš. I onda on me pita, ma zašto si tako žalosna? Što je s tobom? Za kaj, ne za kaj? Ja kažem, pa tako i tako, izgubila sam, o bratu se radi, vrlo mlad, 24 godine, strašno darovit glazbenik. Mislim da takvoga talenta ja nisam srela uopće. To je takvi apsolutni sluh i ritam da on samo jednom dovoljno bilo da čuje jednu skladbu i da je odmah reproducira i tekst i harmonije i melodiju i sve, apsolutno sve. Znači, rijetko se rađaju takvi i ja naprosto danas mogu samo reći, mogu se pokloniti tako mu nečemu. On je mene vidio i ja sam bila jako tužna, mi smo bili jako povezani. Inače su naše obitelji vrlo povezane, što je divno. I on meni govori, zazvaću te za par dana. Te bom poklicao. Ja govorim, dobro, hvala lijepa, čao, ok. Za par dana on mene na akademiji traži i dere se gdje je Ivana sa partiturom u ruci. Kaže, napisao sam skladbu koja možda će na jedan moderan način pokazati taj tvoj gnjev unutra. To su vam počinje sa, otprilike ovako se naslonite na klavir. To je jedan total zemlja zrak. Pokop. Grad koji nestaje, ima metraljeza, ima svega i onda na kraju totalna jedna nada, jedno. I to sam ja njemu izvela. Ja nisam sve note mogla niti pročitati. To je toliki su nekakvi moderni sadržaji, klasteri, to se tako u glazbi zove. On mi je nešto pomagao i kad mi je došao čestitat, gospod Primož govori, donio mi je onu najveću od bajadera koju smo na kraju sami nas dvoje slistili doma u njega. Govorimo o 80-godišnjaku sa vrlo dječjom dušom. Super, tako je brzo hodao po Ljubljani, sjajan lik u njihovoj povijesti glazbe i govorim ja, ma je li vrijedilo ovo išta? A on govori, ne da je vrijedilo, napravila si bolje nego što sam ja napisao. Ja se ni ne sjećam što sam napisao, a ti si to tako dobro i mislim da bi se mogla uvesti jedna nova tehnika sviranja klavira, to se zove klavirski balet. Takom elegancijom. I govori, Dubrovčani, vi stvarno imate prirođenu diplomaciju i eleganciju. I to si pokazala večeras. A ja govorim, ma dajte, nemojte pretjerivati. Stvarno sam se nekako prestrašila da on sjedi tamo i da je to zapisao i da svaki ton i s najmanji pauzicu gdje ne sviram zna na pamet. I bilo mi je velika odgovornost, ali s druge strane i velika radost. Da. I gradilo je to sve čovjeka. Poslije naravno da se pomalo gradiš da možeš izići pred veliki broj ljudi. Ali nije nikad svejedno. Nikad. Ni za ovo organizirati, nije svejedno. I jest da smo krenuli sa Epidavus festivalom kao glavnom temom večeras, ali zapravo smo brojne teme otvorili prožima se. Prožima se jer to sukus svega što sam do sad radila i jako mi pomaže. Ja znam da jedan klavir mora freško biti naštiman jer inače ne bi ni ja svirala da dođem negdje i da nije freško naštiman, strašno me smeta. Ko neko ima jako, jako dobar istančan sluh, to je apsolutno nemoguće. Ja sam u Domu kulture u Cavtatu odmah pošla, iako imamo star klavir, on je dobar, ali je star. On ima svoje poteškoće. Tresu se tipke, trebala bi reparacija ili novi. I ja sam isti čas nazvala gospara Pobran, on je došao jedini koji može u županiji, naštimao ga je najbolje što se moglo i čak je njegova gospođa Marija rekla odavno nisam čula klavir u Domu kulture u Cavtatu da ovako zvuči.
Evo, pa drago mi je, jer mislim da moramo kokolat, što reću u nas, i instrument da nas dobro služi. Ne samo ljude koji nam dolazu, nego instrument na kojem će se predstaviti. To su mladi ljudi, ova mala Sani na kraju nije uspjela doći. Evo, to mi je jedna velika bol, zato što sam je lani u žiriju u Italiji na međunarodnom natjecanju pijanističkom odabrala sama. Pobjedila je. Zapravo, evo, uvijek sam inovativna, pa sam i tam, stremim k tomu. Pa sam u žiriju u Italiji, kad sam čula nju da se s 12 godina prijavila među zvijeri od 35. Jo. Koji žderu klavir. Grozna riječ, žderu, ali on doslovno. Mislim, to je od tehničkog do muzikalnog, do svega, do senzibilnosti. To je jedan apsolutna prevlast instrumentom. Da onda poslije imate malu Sani koja uđe s 12 godina, reče hello i prođe i počne svirat, da smo se mi svi u žiriju počeli gledat. Tu je pored mene sjedao predsjednik komisije, čovjek koji Marto Margerić, onaj ko zna o klaviru, zna ko je. To je najbolja pijanistica vjerovatno svih vremena, još je živuća. Ivana, pred sami smo kraj ovog večerašnjeg vrlo ugodnog druženja. Ajmo malo perspektivu Epidaurus festivala, kako je vi vidite? Ovako, ja je vidim, ja se toplo nadam. Bilo bi jako, nije mi u prirodi da bude arogantno nešto što ću reći, da će ovo trajati dokle god bude htjela i mogla. Jer ne moram ja ni biti ja, može mi se pridružiti netko, može biti neko zamjenik uz mene, može neko biti možda i na čelu, a da ja samo pripomažem sa svojim savjetima. Tako da ne mogu nešto, ali budući da sam ja ovo započela, smatram da će teško dokle god mogu isto me se zaobići u smislu da sam ja najbolje upoznala ovaj problem. Perspektiva, smatram da je jako važno ove godine, pogotovo najviše smo dobili mailova iz cijelog svijeta, kad je točno festival, jer žele boraviti u Cavtatu tada i tada. Baš kad je festival. Znači, što mi tu sad stvaramo? Mi dolazimo na jednu tematiku koja se zove kulturni turizam. Tako je. I ja smatram, kako Dubrovnik, tako Cavtat, tako svi mali Trogir, ne znam, sva ova mala mjesta, mislim da bi morala što više raditi na profilu kulturnog turizma. Slažem se. I tako mi je drago baš da s ovom porukom zaključujemo emisiju. I evo, mi smo jedan kulturni krajobraz. Fin, lijep, prelijep, ne lijep, prelijep, najljepši i uz sve moguće adute koje imamo, kvalitete koje imamo, od klime do ljepote mora, do čistoće mora, do ekologije, do divnih vina, do divnoga papice, papa in boka. Imamo divnu ljuda, divne čeljade. Ja ne govorim o autoritetima ovdje. Jer ja sam rekla i neki dan gosparu Božu Lasiću, ja ga pozdravljam, ja sam mu rekla, ne bi vam ja govorio, ne mogu vam ja, pustite me svuđe, vas za nešto govorim. Ja govorim, ali ne dolazite ovdje kao načelnik općine Konavle. Dolazite kao građanin. Ne dolazite niti kao građanin, dolazite ko čeljade, ko građanin. I ja vas tako pozivam. Vi ste sada trenutno to i to, ali vi meni dolazite tamo otvorene duše za umjetnost kao dio ovoga mentaliteta i ovoga podneblja. I drago bi mi bilo da upravo i došao je svirala nam je Nika Orepić u 2 navrata. I jako sam sretna, vidim da se jako načelnik zalaže za pogotovo konavoske mlade, ne samo u umjetnosti i sport i sve. I divno je bilo čuti od njega kad mi je odmah javio primljena na akademiju. Jer nešto smo se sugerirali u vezi solfeđa i tako malo pripomogli savjetima i to, jer solfeđo je mali bio problemčić i tu se izgleda, evo, rasturila je Nika i drago mi je da je mogla nastupiti u 2 navrata, svira krasno, nimalo se ne moramo libiti i reći da je ona zapravo to zaslužila da bude danas članicom Zagrebačke glazbene akademije. Drago mi je isto tako da imamo profila raznih, od gospođe Šverko do najsofisticiranijih predavanja o Vlahu Bukovcu, da smo prvi počeli raditi koncertne, dakle glazbene sadržaje u predvorju Kneževoga dvora Cavtatskoga.
U prvim godinama kad smo to počeli, pošli su ljudi u grad u Knežev dvor, jer nisu niti kontali da i Cavtat ima svoj Knežev dvor. On je minijaturan, on je intiman, ali upravo zbog toga je lijep. Mi smo ga osvijetlili na jedan lijepi mediteranski, topli način sa prekrasnim bojama. Vidjela sam malo prije tu sliku Kneževoga dvora u Cavtatu. I bez Vlaha Bukovca, bez Tina Patjere, bez Meštrovića u Cavtatu, mi ne bi bili ono što jesmo. Mislim da imamo jednu odličnu baštinu kulturnu. Moramo na njoj stvarati tradiciju sa inovativnim idejama, senzibilizirati javnost, publiku, sponzore i uspješni smo. I nadam se sve veći i veći odaziv da se uključimo u ovo, da bude jedna lijepa lađa, što sam lani rekla kad je gospođa Šverko lani pjevala Kud plovi ovaj brod, da zaista to bude luka Cavtat u jedan zagrljaj Cavtata s vegetacijom i ljepotom i kulturom, drevnošću i sve ono što njemu pripada. Tako da, evo, ja sam sretna, perspektiva mi je dobra, vidim jedan dobar horoskopski, ovako bih rekla prognozu, vidim i dobru prognozu vremensku, a ako i ne bude, snađemo se, nešto ćemo. Ivana, hvala velika na gostovanju. Hvala vama na pozivu, hvala DUTV. Meni bi bilo drago da DUTV u budućnosti i snimi pokoji sadržaj u tom ljepoti i da može u zimskim danima obogatiti duše onih koji doma možda ne mogu doći ili jednostavno nisu u mogućnosti i onda mogu na DUTV i tako će se DUTV više gledati. A vjerujem da se i onako jako gleda, ali će se i zbog toga. A oni će se senzibilizirati svi koji gledaju kroz taj profil glazbe. Eto, probat ćemo dogodine sve sve napraviti po tom pitanju. Evo jedna mala sugestija s moje strane. Mala sugestija. Hvala lijepa, hvala i vama. Mi se gledamo sutra i nemojte propustiti biti u posljednjem ovo sezonskom izdanju emisije Ljetni džir. Laka vam noć.